poslovnom klubu Simpa Haremluk u Vranju u svečarskoj atmosferi održana je promocija prvog broja časopisa Apoteke Vranje Zdravlje za sve. Glavna i odgovorna urednica ovog svojevrsnog almanaha zdravlja Suzana Antić-Ristić otvorila je konferenciju za novinare upriličenu povodom ove promocije. Više od 100 godina začetka apotekarstva u Vranju i regionu juga Srbije, danas je zdravstvena ustanova Apoteka Vranje po prvi put organizovala i izdala novine koje su tematske, namenjene farmaciji i radu dve apoteke u Pčinjskom regionu. Želim još da kažem da je cilj novina Zdravlje za sve da što bolje informišemo i upoznamo se pre svega mi u apoteci Vranje. Naša apoteka nije na jednoj lokaciji, imamo 32 objekta u celom regionu Pčinjskog okruga, u 6 lokalnih jedinica, preko 120 zaposlenih. Dinamika izlaska novina biće za početak tromesečno, tako smo procenili da je neka dinamika koju mi možemo da poštujemo. Sad bih dala reč direktorki Jasmini Arsić da nam htjela obrati. Dobar dan, dobrodošli. Pre svega želim da se zahvalim svima danas prisutnima na ove naše svečanosti promocije prvog broja lista Apoteke Zdravlje za sve. U ovom primerenom vremenu u kome se nalazimo i trenutku u kome živimo, odlučili smo da priredimo jednu skromnu promociju sa ciljem da javnosti skrenemo pažnju da i na ovaj način pokretanjem jednog novog medija i iskažemo našu spremnost da stručno promovišemo zdrav život. Kroz projekat magazina koji će se u buduće pojavljivati u našem izdanju jednom u 3 meseca, ovim činimo još jedan korak da budemo bliži korisnicima naših usluga, ali i da očuvamo i unapredimo zdrav život. Od prošle godine Apoteka Vranje, prateći promotivne aktivnosti Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Republike Srbije, a u skladu sa svojim radom na području našeg okruga, organizovala je više desetina akcija promocija zdravlja. Također smo uspostavili i nastavit ćemo da unapređujemo saradnju sa udruženjima građana sa posebnim potrebama u našem gradu, ali i u drugim lokalnim zajednicama u našem okrugu. Hvala. A sada koleginici Dragana, izvolite. Časopis čiji sam urednik u Farmaceutskoj komori Srbije izlazi nekih nepunih 8 godina i doživuje svoj 86. broj, na što smo posebno ponosni, i kao farmaceut koji se između ostalog bavi ovim poslom, zaista me uvek raduje kada moje kolege započnu izdavačku delatnost. Naime, kao što ste vi koji sad stojite ispred nas najbolje svesni, koji radite u medijima, u ovom veku opšte informisanosti i izobilje informacija veoma je teško selektovati neke tačne i merodavne informacije i mislim da se tu farmaceuti prosto dobro snalaze zato što su tačnost i preciznost osnovne karakteristike naše profesije. Tako da ta selekcija merodavnih informacija i njihovo komentarisanje zaista može, kroz časopise kao što je Zdravlje za sve, može biti od velike pomoći kako stručnoj, tako i opštoj javnosti. Generalno, kao neko ko radi u Farmaceutskoj komori Srbije, pa možda sa jednog šireg aspekta može da sagleda farmaceutsku profesiju danas, smatram da su apoteke još uvek neprepoznata snaga zdravstvenog sistema Srbije i da apotekari, po svemu sudeći, predstavljaju najveći neiskorišćeni resurs za unapređenje zdravlja u Srbiji. Zato mogu da vam navedem više razloga. Jedan je da sva istraživanja koje su rađene u našoj zemlji, a i u svetu, u stvari kažu da većina ljudi prvo, a ponekad i jedino, kontaktira farmaceuta u svojoj lokalnoj apoteci. Nemojte da zaboravite da su farmaceuti izuzetno lako dostupna mreža zdravstvenih profesionalaca od poverenja. Farmaceuti su stručnjaci za lekove, koji su kompetentni da edukuju pacijente u vezi sa zdravim načinom života, da pomažu ljudima da bolje brinu o sebi i svom zdravlju, da pomažu ljudima da rade na prevenciji bolesti, na promociji zdravlja i da obezbede siguran i kvalitetan lek kako za hronične, tako i za akutne oboljenja.